O te whaatalo whātu lau whaafonga anga i le nei tae au mā lole fo lau, alo mai o tala lau Radio Samoa. To mua atu I talo le solulu. Ua polomi si maila minister fo o le soifua maloloina, Dr. Shane Retty, o le afa au popo si kula tia leoina le lua se fulu emergency departments po ED, I taimi o le kerisimasi male tausanga fou. O se tasi leo suinga o lo sawi totonu o fuafuanga, se lau waso o le whainga malo fou ma ua wha amauti no mai Retty, e alo ia ele ita le kerisimasi. I wha amaumaunga mai le matanga luenga le soifua maloloina e tusa ma le fitu wa fese lau luas fun ma le lima. Wha au o ngā lima ea a fiai tangata ngā lulua I whale mai le vao le lua whelua tasi ma le lua whelua tolu. Ma e ui lao lo o tawa o whai umai le whale mai I whainu mera nei, o emergency departments lava le tu o lo maa walunga I lava sa uanga, whai a wha asanga I tangata ngā lulue. E se mai siku lati wha au popo le ua wha solo ngā luenga I tue wha leao ngā inai. Le Māori Health Authority ma o se tasi o suinga tele, wa whai mai le minister, e te le taimia mo o miai, o no o suinga wha le tū la whono e tatau, o na mua I pāsia. Wa uma le whailoa inga le komisina o leo ma le minister fo o le matanga luenga, ma lo iaile langona le komisina, o lo o tali tonuina ia e le minister. O le minister fo ia Mark Mitchell o se tasi na whaiti o ina Andrew Costa, I le wha atautainga o na tiute wha a komisina. Ma o le afo ina tō fiela komisina I le whainga malo o le Labour I le tausanga I lua whelua se fulu. Wha amoe moe wha mai aina lana kona karate I le masino o Aperila o le lua whelua lima. I le umai o le whonotanga sidia ma le tasi le tu la le umi, na wha amauti no mai ai loa le komisina e le I wha apea mai le minister a mia e wha amawai. Ma olo iailo na talitonunga, e mawhaiona o la ua ngā lulu e wha atasi ma le minister fou. Ai mai le minister ia Mitchell, le aisa na tala tele tusa ma le whaatu mau, pe le ai o Costa. Tu mai fo il pale mia fo New Zealand Christopher Luxon, e le o ia te ia se tali o le nofo pe o le komisina I lona tofinga, a wa le whaai unga le e whaia, e le minister. E o atu ile se fulu pasene wha au popo le atu tongi tangata au kilani mo le wha au ngā ino whemalanga I ngā tele, ma e alo ia le I tonu le se fulu lua masina. O le wapasia le Auckland Transport le sitanga e amata mai le ono tesi lima pasene mai le masino Februari. Ma e taitutusa lava ma le sitanga le ana alo ia le masino Aperila o le tausanga le nei. O le mafua ango le isi sitanga wa tau. Wa whaia le taunga tā o le tau wa wha atu pefe malanga I ngā lautele, ma a whai ae tau nuu nei sitanga. O le asa wai le isi lima tesi valu miliona wha asili. O whana wa o ngai kolisi mawululunga ma universite, leo e whapea mai o le ati ngā ina I sitanga wa whailo mai. Wa lapata e mai ei fo ma le Auckland Transport e ono vave ona a mata wha mamalu sitanga wa fofola mai, ona e fua lava fo I le tupe wha matu mai le paketi se fulu tausanga le council. Se lau wafe tala New Zealand leo wa whaasala le PWC au se tali e le whaamsinonga. Ona o ana ngā yoinga wa whaalea o ngā inai au nanga whaasu etusi. O le PWC au se tali wa whainga tāne ona toe tali tonuina. Ona o le ana toe liki lava I lana au whainga luenga whaamtalanga whaafautuanga o la fonga le malo I nisi o ana paanga. Peita ai, o le ana sa whai ai o se whaufautua. O leo so e nei le sa whaaulu iai Peter Collins e leo I tua inga o lona wha o ngā wha le tatau. O wha amatalanga lilo sa le tatau ona ia toe wha asoa I nei tua. So enga lava fo I nei wa tutuli e le toa telo le au whai ngā luenga. Wha apei manisi o ana paanga. Mai le si ANZ leo lo o wha amalu ma wa aia so tusi a wha au au peo na usita ia masawa vali ta iala a o au nai wha aso tusi. O le lava lo o ia tuli mata ia tino te tele nei wha aso tusi ia mauti noa o usi tai. Ai watu I tala mai initia wa manuia tau ma whainga na whaia e lavea I mai ei tangata initia whainga luenga leana ma mau I totono leana, mo le se fulu fitu aso. O le I fast food malitasi e whapeoni tangata ngā lulu e maula lalo totongi mai se tete mati tiva o initia. Ma e silia ma leono I tula o ili ma amasi ma, whaato a ma whaiona au mai I fafo. I ata mai initia o wa aiaile malo losi o ilatou nei, ma lau fofonga fia a o mai I fafo ma o leana whaatali e sui o le malo. Ma le toa tele o tangata ai ele I awina sa o atu I whale mai. Ele o whaamauti no mai e sui o le malo. Po o le ale mafu anga na laio na solo palapala ma maa leana le ma whaiai. Ona o mai I fafo tangata ngā lulue pau o lea. O le vaenga leo initia la matia ngō fie I palapala solo o mafui e malolonga. Ele I manuia tau mawhainga na mua wha o ngai masini.
Ma au mai ai loa tangata eli maina maile o ngā totono initia ma o lātou tataeina. Le tusa ma le ono se fulu mita le mafia fio le papa, ma mawhai ai lono mai fafo ma e lua aso, lea na tau mawhai ai. O tala nao le nei tai au, manuela waso.